в 16-17 году проводило правительство Джеймбекова. И в 16 году на подготовку, на ремонт, я только про ремонт ТЭЦ говорю, что могли насос отремонтировать. В 16 году, вот по моим данным, которые мне дали, потрачено 280 миллионов на ремонт ТЭЦ, подготовку к зиме. А в 17 на подготовку к зиме ТЭЦ потрачено 230 миллионов сомов. И все эти тендеры, все подготовка велась командой премьер-министра Джеймбекова. Коррупция менен күрөшпөйсүң дейсиң. Коррупция менен мен күрөшөм, мен тазамын. Сен күрөшө албайсың. Сен күрөшө албайсың. Үчүн эле мен сени жакшы билем. Эмнеге батканыңы. Мен ошондой башка 20 суроом бар. Нүчө мен айтып атам бюджет көтөрөм деп. Нүчө айтып атам мен мугалимдерди көтөрөм деп. Нүчө мен Кыргызстанды 2005-те бери жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти. Аны мен жакшы билем. И биринчи сенен баштайм, ачык айтайын мынакей, мына мен өзүң баштадың. Мен айтпайын дедим эле.